emakhaya sisekhona ke lana kwinabasho visits kaBhekuzulu. Nginobaba ke duze kwami uzongichazela kabanzi ukuthi yena ubani futhi yiphi indima ayidlalayo ngokwakhe kwanabasho elolusuku yini ayilindele. Sawona ucebo wakamazibuko wakhona lapha ekhaya. Siyathokoza mesibona ubuhle obungaka naManazaretha nokuyinikela kwabo. Ngikhulele lapha ekhaya. Ngiyakhumbula ngelinlanga inkosi ithi ngifika kusawumuzi nje othe ukuba mdadlana. Ibuza ukuthi sizongena phi, kwakuwumuzi onamakamera nje amathathu. Yafike yabuza yathi sizongena phi lapha thina. Kuyaziwa umuzi wa Shembe uba namakamera mhlambe acishe elingane namakhosi. Yaphinda yafika nenkosi uNyazi yathi yashisa lendlu incane yashisa. Kwase kusiphatha kabi ke lokho. Kwase kuhlangana ke intsha nabanikazi begceke nabaphathi begceke base behlangana kwase kuvuka lokho kuvukayo namuhla. Siyathokoza kakhulu ngathi lento ingaqhubeka nothando labantu lingaqhubeka ngoba siyalibona nothando lika Shembe, siyalibona nothando lenkosi. Mhlawumbe sifike lapha kasithupha. Ngiyakhumbula ifika kokuqala yafike yami ihamba ngemoto nje engajwayelekile yafike yama laphana yabuka yathi seninqobile kusama trench yathi seninqobile kuhle yasiphuma ima yasikhipha iphasela yathi nyoko sinyama ke lapha. Ilolo thando ke esilibongayo nalolu thando lana namhlanje siyacela uNkulunkulu alenze lukhule kungabi lendlu kuphela kodwa zibe ningi nje kube kuhle. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu bhuti. Mbukelo wami emakhaya qhubeka uhlale nathi khona uzobona ukuthi usuku leselamhlanje yini enye lesiphathele yona. Amanazaretha ingcwele uthulani mina kwaMkhwanazi. Ngizalwa umfundisi Mkhwanazi ongaseke emhlabeni benoma Sithole. Amanazaretha into engiyibuka la umuntu olindayo khonto enzakala kuyena. Kodwa mawungalindi indaba yakho akwenzeki lutho kuwe. Kodwa mawulinda futhi ungalindi ngesabatha kuphela, ulinda zonke izinsuku uma uyikholwa ulinda zonke izinsuku. Hlezi ulindile ingakho ungeke umthuka umuntu obuhlezi ulindile. Ungeke umhlebe ngeke uyithuka inhlamba. Buthi uthi ngesabatha yisabatha busazama ukubuya khona ongeke kubuye. Sisenkonzweni namhlanje na eyisimanga emzini waseNanda. Sikwagogo Masila usho njalo ukushumayela ungene. Uthi sikwagogo Masila bantwana baNkulunkulu sizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ishile kusenga ngathi namhlanje inkonzo ukushumayela u20% kodwa ukunikela u80%. Siyabulalana. uNkulunkulu amlela isabatha ulehlisela ukuthi kwenza umsebenzi wakhe kwakhiwe lo msebenzi omkhulu lapha ngemva kwami. Kodwa khonto engikhumbula mangikulomuzi zithi intombi ezihamba noBhombelo lena Mtungwa wathi indlamhlathi ufuna kwakha lo muzi asephakameni ingayitholi indawo yasicela lezi intombi ukuthi ake nithandaze weintombi nicela uShembe sinike indawo ngesakho lo muzi othiwa ngwakhe. Zithi lezi intombi zathandaza akuphelanga isikhathi singakanani kwase kuqhamuka umfana kwaGwacela wathi kunendaba ayidayisayo ngalena. Uthi lena Mtungi lapha esabona khonta kanti uNkulunkulu uzwile nange sephendula. Uthi lo mfana waGwacela manje kunenkinga kuwe ukuthi ekseni kuzwala wathi behlabelela bethi vuka nathi so okanye so ogenga ongale mfana asikho lapho sizonikela sikho lapho. Kodwa le ndawo ngithi angidlule nje le ndawo ngiyona namhlanje na inkhumbuza lo mlando wasezulwini bantwana baNkulunkulu. Siphambi kwaNkulunkulu omuhle unyazi lwezulu ibuthise emthandeni namhlanje emzini wamakhosi lapho kwehlela khona lezi indaba. Uyazi kuba sinjena kusehlula ukholwa
kuneyindawo ezinomlando namhlanje kuleli bandla engabe siyiphathise wezikhali zamantungwa ezigugu uyabona la ikhona khona inkosi kwehlala lezi indaba ezisibeke lapha namhlanje zaba nemvunge zafungazela umuntu semdala sase ngisho ukubongela namhlanje kodwa kusenani ngoba sengicishe ngiqeda ukuganwa akulungile ukuthi akagwana vele unebumlomo ye kuba nzima kuso ufuna ebhenchini ngakagana vele unebumlomo ye yabona into yethu lethi sesikhula khulile ngoba vele akusenankinga uthi ebhenchini twa ithi ngangeshele lo imbongi manje so into esikuyona namhlanje eManazaretha sasibancane kuleli bandla sizinkosi esibili upuyila ngaphamasikothe ikhuluma ngenkonzo kuphikelela inyanga izulu yenisimanga emhlabeni ungalozinde wasilethela inabatshe emhlabeni uyazi hey inebona imkhubenzo uShembe namhlanje buka ukuthi ngikuphi namhlanje ngaba ngikho ukuba uNkulunkulu uShembe wesithathu inyanga izulu kayilethanga inabatshe emhlabeni kade ningazo bagcotsha balayinanda maninika uhlomo kumsebenzi ukuthi abe uproject manager olomsebenzi ongemuva beningazi ukuthi nibeka mina unqobo lwami beningazi nibeka umshumela ugcwensa namhlanje beningazi nibeka uduma umuntu omdala ngakubizwa ngopam beningazi ukuthi nibeka upam ikhetha lokuqala lupam emhlabeni umkhulu oqala oba upam beningazi phela inabashi yathi mayifika yafika yaqeda ingcele ukuthi ukho umuntu okaZulu khona sesilungwini ngikhuluma ngesabatha elizayo ngiyematatiyele siyolontshi inabasho khona asambeni bafana man sambe uShembe matatiyela sofuna ngiyematatiyela angihlali futhi ngihamba ngopetrol wami anginankinga mawusebenzela uShembe yakupha kunabantu abayinkinga kuleli bandla banikela kancane kodwa bafuna ukumukeliswa kakhulu yagaka mfana wami umukela nje ukutshela kwakho wena uyakhodla ufana noKhayini emkhumbulo abela wayekhethe inone kakhulu wayekhethe inone kakhulu ethi sifanele uNkulunkulu ayena wena uyasefa futhi unikele ngathi awuphile ekhanda njengami noma nginikele ekhanda ungazi ukuthi ngiyahlanya angibe ngiphila eManazaretha kodwa phela isonto amabili amathathu ngingekho right safunda inkonzo kuphika ngizizoshumela nonke njoba nila nani eniphandle mina ngiyibhawuza mina ngicela upetrol khona ibanga elide ufuna silihambe ngasiphumela lika 100,000 ngifuna nonke uzonifaka upetrol ngizonifaka upetrol nonke lanje lapha namhlanje nincike ebhawuzini nichumeke iminya niphampa nginifaka upetrol wale libanga elide u100,000 omele uphuma siphuma la safunda inkonzo kuphikelela thina eManazaretha kube asithola inkonzo kuphikelela kula ngaphamasikothe sizingane ezincane inabasho ngaba yikho saphikelela man ikhuluma ngonkosikazi owathi nani Manazaretha anofana nalo nkosikazi niphikelele unkosikazi wathi makushona umyeni wakhe inkosi ayikhohlakele yahlangana nomfowabo wendoda eshonile yamphuca konke umfelokazi inkomo nembuzi nemvu nensimu kodwa lenkosikazi ayithembile ukuthi ngizoya enkosini yesizwe yona ezongilamulela kanti inkosi yasithengekile mubi umuholo othengekayo nomcoco nje odayisayo udayisa ngomsebenzi kaShembe ithi lenkosikazi mifika laphana kanti sithengiwe inkosi yatshela induyo namaphoyisa yathi mshayeni nonkosikazi bamshaya bale unkosikazi kodwa uThembe ehlele ekhaya wathi mina la ngiyosizakala khona kulapha konkosi wavuka phindela khona ngikhuluma ngenkonzo kuphikelela njalo hayi indaba njengoba silapha nje namhlanje le ndlu lesemva kwami izoqoda abantu abaphikelelayo abazothi noma beqanjelwa mangathiwa sebeyidlile imali bethi vala Nkosi indlebe zami ngalizwi izilabo
phela umuntu usuye ngayiphethe imali lo eyiphethe vele kuthiwe yayidla bese kuthi noma kuhlatshiwe lo suke ephethe umese lapha kuthiwa uyayithutha inyama wonke umuntu ufuna sengathi kungaphathana nenyameni yabona njengoba ngila nje mina yabona abantu abakhetha uhlomuka uNkulunkulu babonisile abakhethwanga yibo niyazini ukuthi lama tiles awu 8000 nalapha eminyango no region bakhona ababiza ngaphezulu ka 150,000 balandwe inabatsho ngale kwasenti Amanazaretha thina njoba sazana nje ukuthi njoba lesi scheme lese ngiphambi kwaso khona la ngeke ngimfake khona umshumayeli ugcwele kodwa ngiyazi afuna ngimfake khona nohlomo khona la ngeke ngimfake khona noDuma nje bekhona mase ufuna isingisi esikhulu ngilanda uDuma ngoba kimi ziyadlala uDuma unetalent ngeke phela ukuthi nguhlalo ufuna yonke into yenziwe yimi umuhlakaniphile usesikhundleni yabona nje umfundisi uMathenjwa ethi angiphathele umsebenzi akusho ukuthi asayena umfundisi kodwa ubonile ukuthi uziwine le team angibophela osibanibani khathi yabona mawuzela ingane iminzahle ingane kuphakama wena mzalwayo lenkosikazi miyibuyela uyithi inkosi ilanga emikhuluma lo mfelokazi ithi bazi bamlumisa nangezinja wabuye manikiningi zidabukile ingubo ayigqokile uthi kodwa lenkosikazi waphikelela Amanazaretha kuthiwa ngolunye usuku wavuka futhi waphindela khona wathi mephuma ngesango wathi baba ngikulolu hambo nawo lo sizi ezinyembezi hamba nami wemhlekazi awungangishiyi bona lendlu lezoqoda abantu abaphikelelayo njoba sila ngikhuluma ngenabashi mina ina 34 years ngesabatha lisango elontshe ematatiyeni ina 34 years ingoba saphila ngelenkonzo sayizosibancane ukuphikelela uJohamba lonkosikazi wathi mase qhamukela esangweni lokomkhulu ithi inkosi ilanga wathi ukwesaba kungembethe naw kepha ngawe mangingesabi awuthela kimi umoya wamandla angiyakwedlula uthi yathi iqhamuka esangweni zathi ziyamvimba induna nezingceku namaphoyisa yaphuma inkosi yathi miyekeni angene angisalale lo nkosikazi ebusuku senyamphupha ngisho ngilele zabuyela izinto zomyeni wakhe kuye ithi inkosi ilanga waphikelela ithi nani Amanazaretha anophikelela njengaye lo nkosikazi usibona sinjena nje enokukholwa lokho akusikhona kwamagwala man lokukholwa kweyiqhwaga ye ungaze ubone ngathi ngintombazana ngoba ngimpofu ye ngisiqhwaga uyabona ukukholwa kwaleli bandla phela mompofu beqantha indoda kahle ye Amanazaretha lokukholwa kusikhona kwamagwala abanikazi balobu Amanazaretha kusukela kubombela kaze beba amagwala zikhwaka lezana ngisho inkosi uJesu ayisikhwaka kanti uChampion wafika la ebulawa isisu eyake inkosini ilanga wathi isisu siphela isisu ithi inkosi ilanga hamba utshela umngaka kwenzela isobho luphuthe sizophela ithi uChampion hawu Shembe kade kezela inkosikazi ngiliphula isobho ithi isikhwaka sezulwini kwangakasho mina silima zikhwaka lezo ngithi uJesu Kristu bathi bembuza bemzingela bathi yini lebuyishumela lapha naphathi kubantu uthi uJesu Kristu mephendule isiphaka sasezulwini uthi ngishumayele mina obala emathempelini nasemasontweni hambani nibuza bathi ngishumayele kuba kuzwile ukuthi ngitheni uyazi impendulo esikhwaga nathi asibenza ikhwaga ibalimazile o abaningi
abaningi abayithandayo bayancikaza ayesaba magwala athi kungcono ukufela emuva ayindlela eya ekhaya nayedlula engozini indlela ekhaya ayedlula yazi mawukhona manje uvele maqhama isitha sakho uvele uhleke manje wathi wa udabukela sona ungabo uduba umsebenzi kaNkuluNkulu ngenxa yesitha uNkuluNkulu yobopha wena ethi uyeke ukulala yena wona leli sitha njengoMose ohlutshula abantu akafikanga ekhelani ngenxa yabantu abaphelile abantu abakhiphe ekukholweni futhi ufuna wazi mawuhlaselwa kakhulu futhi uNkuluNkulu ukuphathise kakhulu nawe manje ke mawuthela thina ngamazi vele ufana nedada ulisijabule mawuthela ngamazi ungalayi idada ulithela ngamazi abantu buka ngamazi abanda manje funa abantu abanjalo emsebenzini kaNkuluNkulu abazophatha kodwa hayi okuningi indaba enzogcina ngayiyodwa kulo 20% wanamhlanje u80% okunikela indoda kaMhlongo ngapha phesha kothukela uma ikhunywe le ndaba kaMhlongo ithi wayelusile libalele likhipha umkhovetsheni ilanga uthi emehlisa inkomo ziyophuza bantwana baNkuluNkulu ziyophuza inkomo uthi wasefikelwa umuzi uthi naka angene zibena bhukude ithi le ndoda yakhumula ngene ezibeni ithi imingene ezibeni yashawuva lokoma umzimba ithi yaphuma yakhasha emanzini utshese ngaphandle wathi mina vele nyakwazi ukubhukuda yasibuyela futhi emanzini le ndoda lwayishawuvalo ikwathi ukhonto eyibonayo ezombamba waphuma ngaphandle ithi masebuyele kwesithathu ithi yezogoqana usihlangothi wathi kunembobo uthi yasiphuma ngaphandle iphuma njena isinokuphazamiseka empilweni kwathi inkosi ilanga ile emkhaydeni iguqile izonikela yathi kakhulumi uthi lapho masikothe Mhlongo buyisa imali yami wakwatshaza uMhlongo wathiwa wayephuma wathi buyisa imali yami uyakhumbula Mhlongo ungene esizibeni ngalesikhathi ushaya uvalo inyoka yasemanzini yafuna ukukulimaza ithi ngabe Mhlongo ngabe sembuke emnikelweni yakho ngabe sengicaphuna emnikelweni wakho nganikele enyokeni yakudedela ithi ngathi usibona sinikela ngathi asiphile bakade sifuna uShembe acaphune come on guys man ingazodlala lapha wathi uthema usubuyele kwasibili ithe yakubamba inyoka ngaphinde ngaqalaza imnikelo wakho inikelile ngacaphuna khona nganikela enyokeni yakudedela uthi Mhlongo njoba bisuqeda kulokho wesithathu njengithi mbuyele emnikelweni wakho bisiphelile Mhlongo bisiphelile imnikelo yakho ithi bese ngithatha kweyami imali Mhlongo nokuphumile lokho wesithathu sikuqeda inyongo bese inyoka bese ngithatha kweyami imali Mhlongo nganika inyoka nganikela kuyo waphuma uphila ngaba ukho Mhlongo buyisa imali yami uthi malini wathi ayishumi lompondo 20 rand wayinikela umuntu okuzana uMhlongo usibona sinikela niyahlupha ninikela kancane kodwa nifuna umukeliso kakhulu nenzokuhla kancane emhlabeni kodwa nifuna kuzokuhla kakhulu kini niyahlupha nina anihloniphi umuntu nifuna ukuhlonishwa nina anithandi umuntu nifuna ukuthandwa nina nibulala abantu kodwa nifuna ukuphila uNkulunkulu siyabonga ngenabashi inyanga izulu
siyabonga ngalozinde kanti phela unyazi lwezulu luvunywa umlungu la kwasakamthethwa kushona umuntu wasebenza kwa unit trans kufika umlungu omhlophe uthi umlungu masekhuluma khona kwasakamthethwa uthi ubiza unyazi lomsebenzi enguwe ngawunikwa unyazi kusho umlungu uthi asithandazeni sithandazele lo muntu oshonile efaka upoison bathi odokotela lo muntu udla upoison nje beshonile kuthiwa kwathandaza kusho umlungu ethi akuthandazwa unyazi lwezulu kuthiwa kwathandaza Amanazaretha wathi makuqeda ukuthandaza wavela umfana wathi mina nginginayo ivideo la kwafaka khona ushevu utshwaleni wathi nginayo ivideo la kwafaka khona upoison etshwaleni yathi ivela ivideo kwifoni kwavela lo ufaka upoison akuphiwa wathi sebhekene neqinisi imambane isifo wayenga akekho ufile naye kodwa lo mthandazo kusho umlungu omhlophe Amanazaretha babaza uNkulunkulu wethu ibuthi sentebe zasemthandeni namhlanje emzini omakhosi Amanazaretha yabona le ndle ngapha emva kwami ingakhela ulaka mhlambe kwaba ngcono masirufiwe kodwa ngibonga inabatsho ngiyabonga abacotshwa yabona ezinye izinto umuntu ongajulela ibandla uyinkinga kufanele ujule kunabantu okufanele moba bhekwa ngabathanda umuyeke umuntu uthanda umsebenzi kaShembe awenzayo vele kumthanda ukusiza ngani vele ngoba uhlupho lwakubo nawo hlola kini shinda lo muntu awumthandi buka umsebenzi awunikiwe uthanda umsebenzi kaShembe noma ngabo khona manje mawuthanda unyanya umuntu wenza umsebenzi kaShembe kahle vele bahlukene abantu abanenzondo khona abantu abakuzondela ukuthi wenza kahle yindaba kube uwe ndabona kube uwe kanti wena udlala ngapha kwesekudla kokushaka sokudla yena uyinxele nawe ufuna ukudlala endaweni yakho kodwa ushaka inxele Amanazaretha ngeke igoli uyabona nje basila wonke umuntu ogqokele ngubo unendawo yakhe ufuneka idlalisise ungabe idlale omunye umuntu indawo ngoba uzokuboza mina nje aze ngifisa ubamshuma ucela mina ngibokonza mina ngaba njani sekucela awucabanga sekuhlobo sefake ibukudu no mina into yasiza umuntu kuleli bandla ukuthi lwela kuba uwe ungalweli kuba omunye umuntu ngoba umazi wena ozaziyo futhi uma uthunywe intweni owaziyo ukuthi ayikho kuwe khuluma iqiniso uthi mina ngeke ngilunge ongenanilandana usibanibane ngayenza kangcono lento nike nibeze manibuka ibhola kuthiwa khona man of the match uyazi umuntu masethola imali yakhe nendebe asuke iphethe uyayethi ngibongoza kwethu ngeke ngisho ukuthi uyistrike esinjani ngeke usuke nebhola emuva unqamule uzolishaya ngeke lisuka ukukhipha lize ku backline lize siswini lilise wafa kuyaphaselwana abantwana baNkulunkulu umuntu nomuntu nendawo yakhe ofuneka ayidlale umikusonta leyo ndawo phamsizana uthi yangisonta mina landana kufuna khona la ngasi kahle ufuna mfake khona umshumalo ucwenze bese ngiyahlala mpalo 4 ngiphezulu kwabo silwane kunendala afuna khona mfana ushumala incube mina ezwancube ngiyeze mina ishakuthiwa kuhlala kaze lonke kunabantu abazi ukuthi mabese esikhundleni esikhulu funa zonke zeziwe yibo kodwa mayinhle kuwina team yonke yabona njengamanje liyawina ibandla lonyazi uyawina lo muzi wasenanda namhlanje ngoba phela ukhanda kulanda isquad ayi Nkosi buselekuswe akufundiswe Nkosi
mnandi kangaka Nkosi. Esisikhohle ukuthi sizonikela. Awu. Ngiphamisa ukubonga bantwana beNkosi. Kakhulu abanye bebengafika ekseni. Abanye sebekhona manje. Bongakhulu Inkolo Bonhlanzi oMathabizolo. Yabonga antu wethu bese sifikile ezinye inhlanzi ekseni. Yabonga antu kuba khona kwakho bangibikela abantwana ukuthi ufikile eThanga uzosebenza la egcini. Bengikudele ukuthunyiwe ngile balesibheka kodwa bangibikela ukuthi antu ufikile. Athi bebaba ngapha amandla ngishithela ngane bathi sesabile ukuthanda ukushutha. Bathi ufikile ukhombile ke antu ukuthi lo musi wenyanga izulu sethindile umkhwanazi. Umusi lo wenyanga izulu yathi mayisekuhluphekeni yahlala izindlu bezintathu amaroom lapha Maxoxa. Bengiloku ngumukelo Shembe bekungazi izindla iphelele phakathi ngibona ngoba sesiwisa ngoba endlini kaShembe awukwazi ukungena. Ukuthi besifeze sinecala izindlu lapha zaphela enyangeni yezulu uThixo besibemukela nje kungenayo indlu la. Kodwa kufikele ungene phakathi. Amaroom abemathathu. Sabuye samukela unyazi yonke leminyaka kanti sibemukela nje sisezeni indlu lenayo ekamelo phakathi. Ngokuthi asikwazi ukungena thina ngibone ngoba sesidilize sengibuza ukuthi impilungu abaluma ngaphela bathi bephelela lapha nje. Sawakha oShembe bese bathathu. Isho ukuthi enikwenzile bantwana beNkosi nikwenze kakhulu siyabona. Sifika futhi uNkulunkulu sikubike. Amen. Namhla amalungu ayisihlanu asephelelo futhi azoba Esther ke lawo sowenza nje beEsther. La beceleni kwale yanti babona lethi leshuthela khona ubaba stairs lesiya. Igalaji ngaphansi iyanyuka le yandlu yaphezulu. La sifuna khona uNkulunkulu mayifika la abe bese khipha isibusiso. Sethu bantwana beNkosi eswele imlomo baxoxe khona. Thang la kufika inkosi yesizwe yamaqandi. Ibilapha naye ithi ufuna ukuzonyathela. Ithe ihambi yosithela lapho kwafika nangu anti wangaphakathi wathi uzobuka umuzi wakubo kodwa uzosebenza futhi bathi ufike wasebenza la anti. Uthe ushona lapha phezulu kwafika umnikazi wesonto. Bathi ufike wangena wonke la mkamelo wangena wathenga umoya wakho ingcwele. Unye bantwana beNkosi engikucelakho angithandi ukubambezela. Oba ngazi noma abanye badlile kodwa ngibona isiphakelwa sihle ngeke sabe. Ushembe bantwana beNkosi uyikho bonke. Kuyoba kuwe nje ukuyiyekela nje basekhulumela ngabo mfana. Buka sizofundiswa umuntu osuka le kuphi M2. Niyabona lo muzi. Qala bokwakhiwe eTabazo usuphelile lo muzi. Yajika ingilozi yabuwesa lapha yathi ngasuka eTabazo uShembe ngazongena la. Uyabona uShembe uqala phansi manje ubuya kabusha. Lento linote lifaka emlandweni. Isike siyeke sicela siyale mfana siyeke ngaphela ukugcina kusifaka esogweni siphila. Uma inhliziyo yakhe ingavumi uphuma umelapha ngaphandle kuba imoto eyifike nabo mfana. Uyoqala imoto lapho kuyibali ushonelana uyiyale phezulu. Uma usuqedile uma ufike kwalo nangezini kwalo nangeyinto singake imoto lapho usitshela thina okwasi. Usibona ukuthi le nto yokudlala le uphuma anti ngaphakathi ufike la umnikazi wesonto usebuye ka5 buye ka5 6 ezothela lo moya ungayishwa ke bantwana beNkosi ukuthola khona umuntu onganikene no semathempeli nje emuva ekhaya kulo baba ungithi uvula into enhle kabi le nto le yokunikela ngisho usembhedeni kwakhe ekhaya unikela ngithulele embhedeni ekhaya uthi mqhafa imali iphuma ikitchen ingene umgidi aqhubeke umgidi ngoba iminyanga esisalele manje kwalenyanga asabale kwePrayers uzophelile sibara uMay kuphela kufanele sinokhiye wakhona likhona manje ufana ukhiye usephethe nezandla nikazi baya uyangena amaloko uthi baba phume ngaphandle soba sixoxa le soba sixoxa umkhwanazi nalezi ngane ezinikeleka la ayiphume emazweni
kuthi uma kungenzeka ukuba basithi ahlule ngaphandle ongena ngonyaka osayo siqedile kuyoba kusho ukuthi siwisigama lezi ngane phambana nekole into lapha nje bakuyayibona nje bese ngithandeni ushebe ngomunye umuntu uzobuka lento lesethi hawu sekufike nje umkhwanazi lehlulekile lehlubeyini ushembe unikana bonke bantwana uyabona nje ukuthi ukuba kulethi umkhwanazi nokuthi mamsuka lapha hlulani kwami ekhaya bafana angisahlali nje lo manje kunoqeda late abantu asho umuntu onenhliziyo ethe kodwa wathi ungasuka ngithathuthi ngithe njalo ngisebenza kaShembe ngamfakela amajazi ami ethekwe idust ngamfundisi manje ngala ngibheka phezulu iqa wena uthola ukuthi sakiphi uthi cha umoya ukungena phakathi endlini umoya engufunayo ube mfuni inkosazi othuleleni asime awushaya idini ukuthi ayizubuzi ke inhliziyo yakhe uyilesisanda ngakho uyaphinda ukuthi uyilentete bani into eyodwa lefuna ushembe ushembe uzokwemukelisa nikhona bantwana ngibonge kakhulu bantwana benkosi umfana somkhomba umuntu ozovala inkonzo angivala inkonzo bengikela ukuthi ngibonga amazwi mina angifuni ukona lolu hambo eliphezulu bantwana benkosi ngonisi ingane kade nangishumayela ngikhuluma nje ebusuku ngiyakhuluma la sazobe ngikhuluma hayi ngikhuluma nje wasengidikile bese ngathi ngayithulele ngibabazi uShembe kodwa ngithi mfana mphume uqala kuzama bali imoto masuke dumikela nje hambe yobala uze libhale kahle ephepheni ukuthi ngiboneni namuhla lolu suku lifake emlandweni uyabona umnyakazi umntade ungcobo longanela limazi umphathi weyikosha limazi ngoba ubhuqe ngoba bebona umphathi weyingane zethu lo weyikosha uyabona umnyakazi ulwandle usolwandle lo ayibona inkosi yaManazaretha ubhale ikebheni akuhamba bona ikebhe lento lena eqhamba phesheni zifika ngoba ikebhe zisana yonke inhlobo lokho sesihlala Parang panas. Athanda ukungene phakame ibize nami ithande nami yoninkato uyabangcwe gedle nami Kosi yaseparameni ungibize nami lapho ubabiza ebize nami
Namhlanje ke sizovula lo muzi wabo okwabhebezayo. Sicela njalo uma besifike lana bahlanganyele nathi basiphe ubumnandi omgcwele. bayaqeda bayaqhubeka bayaqeda. Ngiyafisa ukuthi engathi ngingahlala nje. Nkosi imbusisi. Nkosi imbusisi. Nkosi imbusisi. Angiqale ngokubingelela umzi nomkhulu waKwabhekuzulu eNanda ekuphakameni kwagogo. Umvangela uNkosi lo esibonga uThando Temple eNewlands West. Isekhethe engikuyona nengisebenzela kuyona yiyo lengikuyona namhlanje iNanda namaphethelo. Sisemzini omkhulu kwaBhekuzulu phecelezi kwagogo. Sisemzini wenyanga yezulu. Bayazike abangcwele ngalomuzi nomlando wawo ukuhlala kwawo. Lo muzi ulisango lika Jehova uma esuka ephuma ehambeni mayibuya ngoJuni yaqala adlule la kube isanga adlule ebuhleni bamaNazaretha. Nango December uma ebuya kwaZulu ubuya adlule kulomuzi ebese umzini omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha. Hey, namhlanje akushiya ukuthi ngijabule. Ziyayizenzeka izinto kodwa namhlanje ngibone ngathi akufani nezinye insuku. Namhlanje sivakashelwe inabasho unational. Mangithi unational zingana abantwana baleli bandla bonke bahamba nomholi wabo okuwumshumayeli umkhwanazi nethimba lakhe lonke. Sithe uma siqala ekseni sabona ngenye indlela. Uthe uma iqala isinyakazisa saloba amagama kwase kuyacaca. Ngiyafisa ke kulomuzi wala ekuphakameni kwaBhekuzulu neNanda namaphethelo kunomfundisi kule ndawo kule sekhethi, kunabavangeli kule sekhethi, kunabashumayeli kunabakhokheli. Ngiyacela ngalomuzi wakhiwa la namhlanje utshala uthando kithi sonke ukuthi mawakhiwa sonke nenhliziyo zethu ebese ziyakheka uthi mawuphela lo muzi sonke sichachambe sibe bahle kungabibikho ungaboni ngasolinye kodwa masakha lo muzi sihlangane sonke uShembe uzotshala uthando ngalomuzi wakhe sibona ukwenzeka kwawo
uShembe uthe seTafelkop wafika la sathi sababaza ukufika kwakhe waphinde wabuya sithe sababaza lokho waphinde wabuya isithathu wasebuya isine ngitshena ngolesine nje sikuwona la sithe sabamba siye kade ukhona inkosi yamaqadi sibone ngohuntsho lumnyama lenkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lungene kwakuncane indawo la besikhona wangena wayesebuka umuzi wakhe esimakhela wona wangena wonke amakamelo wabonga wahalalisa wathi hey muhle umuzi wathi amakamelo makhulu bengikhona angikhulumi ngenziwa bethi uShembe unyazi nani nikhona ke lapha siyacela ukuthi uNkulunkulu anandisele isibusiso nakini noma senibuyele emakhaya nibuyele nayo uShembe andise into ezinhle kini kodwa sicela uthando olukhona lapha alitshale kakhulu sibabonile abantwana bendabasho bafikile lo muzi ke uhlanganise bonke abantu ngokuhlukana kwabo nangeindawo ngokuhlukana kwaso uzwa kukhona abasegoli bathi siyeza uzwa kukhona abaqhamuka ngapha enhlanezwe bathi siyeza nothando liyashawa ngapha nangapha uShembe akatshala uthando kithi sonke ngiyabonga kakhulu inkosi nibusisa nonke ikakhulukazi nomfundisi wethu uMathenjwa uyalitshala uthando kithi engathi njalo uShembe asikhulisele yena ngiyabonga kakhulu kuyibonani streaming okuwabantwana abaye basithathele konke ngomabona kude ngiyabonga kakhulu kubona uShembe abandisela inkosi babusise ukuba bekungenjena ngaba kunjena kodwa ngothando labo babe khona la lento umlando uma ngithi umlando ayakukaze kube khona imoto ziyophuma lapha akaze kube khona abantu abangaka sayisontela endlini yokusonta eyakhiwa babamkhulu Bombela namhlanje kubonakala ukuthi incane sabe sesiphumela ngaphandle sazosontela ngaphandle ngebonani streaming iyona ezosigcinela umlando walento enzeka namhlanje ngiyabonga thank you
ngibingelele wonke umuntu ikakhulukazi abantwana benkosi unyazi lwezulu. Ngimshumela umkhwanazi kwaMpunyoni ekhumbula ke Temple. Kodwa ke ngiphathiswe umsebenzi okuba uhlalo kaze lonke wentshalela ibandla inabasho. Namhlanje sibuthene la Kwabhekuzulu emzini wenkosi yamanazaretha. Kuhlangene intshalela ibandla inabasho abaqoqwa abazali balabantwana abakhelela indawo yaseNanda bonke. Isizathu sokuthi sibe lapha namhlanje kwakhiwa nansi indlu lapha yakhiwa inkosi yamanazaretha besizoshaya uthando ngoba kufanele kungekudala ibe sifakwe iroof lendlu. Ngijabule kakhulu ukuyimisela nokuthanda kwabantu uNkulunkulu wethu benikela umnikelo onikelela namhlanje uzokwenza ukuthi lendlu liphele lisonto noma amabili isirufiwe lendlu. Ngijabule kakhulu ngothanda engilubone la kuyimisela kubantu abakhulile nabasha. Ngicabanga ukuthi iphupho lizofezeka ukuthi kuphela uMay lendlu nayo ibe siphelile ngoba uNkulunkulu ngoba ephesheya kuthukela nje insukwini zobengale sozabuye ngoJuni. Sithemba ukuthi othi ebuye umdala wensuku lendlu lomuzi obuphelile akwazi umdala wensuku ungena kuwo. Sisazobuya futhi sizobona ukuthi siqedela kanjani. Ngizwile futhi kumenyezelwa o25 ingohlungohlu Ntomzentethelelo bazobuya nje phakathi noMay bezoshaya uthando. Asesabi uNkulunkulu uthi mebuya yofika thokoze ebona umuntu wasezulwini suphelile. Ngibonge kakhulu into engiyibonela ngijabule nyanconcoza. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ubonani streaming ngokuzothatha wonke lo mkhosi obula kusukela enkonzweni yesabatha ekseni nasemini kwaze kwaba inkonzo yothando lokunikela. Wonke ofuna ukubona oxhumana nabo utholakala kubo konke. Sibonge kakhulu webonani streaming. Sengathi ningakhula njalo ningapheli amandla nomphumelele kukho konke kuhle nikwenzayo. Hlala nathi Nkosi yethu baba umkhwanazi nekomiti lakhe lengane ahamba nazo beyiphethele umsebenzi. Bonga kakhulu kwale nkosi osenzele khona wenzela indlela yakho. Ngizofike ngisho uNkulunkulu wethu bantwana benkosi sibalo ngizohamba naso salomnikelo. Ufike ngiguqe bese ngikhuluma ezulwini ukuthi abantwana bebefikile amandla omuntu angwahle mina. Ufike ngisho ngizohamba nale iphepha ngifike ngisho benzele umnikelo baba abantwana bafulela indlu bafisa ukuthi ngoJune udlule ungene emsini wakho. Amen. Ngibonga kakhulu bantwana benkosi baba hlomuka. Ngicela usasa iweekend kuvuliwe izitolo. Vuka nje baba kuse ngo3 ususe hardware. Ngoba niyayibona lento lapha. Ingane ikhuluma over uyazazi umkhwana nje beyiphethe.
into yazo nje zifuna ukuthi zithi zikhombe nje bazibona indlu njena nje ibona amaplanga semile ibona sengena ama tiles ukuze sijabule bese ibhala kuma WhatsApp nama TikTok nansi umnikelo wethu. Ayike mbukelo wami sesifike emaphethelweni alomcimbi omkhulu kangaka Inkolo Nom'Tomusha lana Kwabhekuzulu ekuphakameni kwinabasho visit ukuzoshaya uthando lokwakha umuzi kaBaba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kusanentsha ethi mayihlangane ngezinto ezinhle kangaka nezinto ezinkulu kangaka hayi ngoba umnyama. Siyabonga kakhulu nathi siyibonani streaming ukuthi sibe ingxenye lomcimbi omkhulu kangaka.